Zembazi okuhika omarwaro ga gavumenti agatari gamwe na gamwe kandi okugira ngo ze aha website ya National Medical Stores omanye mbazi okwera kutambura na mnonga omucyanga cyawe erizuba twenda kureba enshonga yo mutano butosha no rebo abantu bajwire garubindi abakuru bajwire garubindi abato bajwire garubindi twenda kumanya enshonga je rukuretera abantu kushanga ngo narebe takureba je cyahihi takureba je cyahare n'ikintu twenda gamba aha nshongeje mujungo yiba kumanga long sightedness hamwe na short sightedness cyakwantu gamba hono mushaho ukongera kutushomesa nikimanyisa ki abantu kujwara garubindi bakakugira ngo gwe byahare ngo takubweza je byahihi takubweza je yabo kuba mushaho nagira ngo ubwahati umuntu mumbantu bana nabatakweza je either byahihi ninga ibyahari twine Dr. Asaf Byamcha umushaho kurugaha irware rihambara Regional Referral Hospital kandi n'umushaho wa mission aje kubana tushomesa kurunji aha bubirobu Dr. yakora haba kureba cyari West Shage we bari mutebe cancer program nintwara mu cyogo kwebaza chanceji inatunga kwija kuganiraho n'abari kureba tayari aha nshonga ya mission banyeta Dr. Asaf Byamcha kandi ndi mushaho wa mission ninduga ahirwaro area university area Mbara University area mission we bare mnonga rero tushoborera enshonga yo kushanga ngo umuntu takweza je ibintu byahihi ninga takweza je ibintu ebyahari we bare mnonga abwe kibuze echo so abamwe kurebe byahihi abandi kurebe byahare kuturu kucurundana maybe tugira ngo abarukurebe bya abatarukureba kurunji ebyahihi abatarukureba kurunji ebyahare obwebwena nobuzubo obutukweta refractive errors omurujungu konka omurunyankore rwitu nikibane kimanyisa ngo oyino buzubu omukurebe byahihi ningo oyino buzubu omukurebe byahare haza amisho gitu nagareberwa namu omwana gwerishogwe ogutukweta konia omurujungu ku light ninga shecherereze kuchikurabamu ati kigumizamu kinama ninga shibendinga ninga shifocusinga aha film yerisho yiturukweta retina so abantu abakuba bine refractive errors ezezitumuntu gambo ho ninga abatari kweze byahihi ninge byahare nikibana kimanyisa ngo echererezi kuchikurabo murisho ryawe ati kibura kuteba naje aha film yerisho ahicyakubiri nikiza either orumuntu orebe byahihi ningano orebe byahari anshongeji yo kushanga ngo umuntu takweza je ibintu byahihi ninga takweza je ibintu byahare Nigeria twachi kugira ngo umuntu wazirwaye na mishu je nareba je konko mishaho yatungo buzubo kugira ngo takweza je ibintu kuba muri hihi ninge ibintu kuba muri hare we bare mnonga enshonga nyingi nangwa ezikubasa kutuma abantu batahweza kurunji ebyahihi ninge byahari kandi nikibasa kuba aha abantu bato abana nabono babasa kuzarwa bundi umwana ushanga yazarwa atakureba je ebyahihi ninge byahare ninga nikibasa kuba aha muntu mukuru okucyondoza actually nikwereka ngo omuntu omwe aharabana abo kubugana nibaba batari kweza je ebyahihi ninge byahare omuntu omwe aharabana hazo gundo kucyondozo kwakozerwe omu mashomero nikwereka ngo wabo ryo mushomesa omu kibino ine mabanigana abani 11 aharigana nabo to barukweza kurunji echete mwene cyakubire nicetengesa so ekihango kikukireta enambe mpango nikiruga ombutonde omukuzarwa kwitu waza kwetegereza no shangangu maybe abo kuzarwa nabo yaba ni murumuna wawe yaba ni muzire wawe yaba inobuzo bwo butahweza hare ninga hihi nabayine akatezo kahango ko kuzara obundo mwana ninga omuntu wakusharinga nawe shagama nawe kushanga inobuzo bwo so ekitukweta genetics twaza science konka nikigendera ombutonde kushanga ngwabe kikacyananka umuntu ogu najwarebera hure na murumuna we maybe nabijwara na mukuru we nabijwara ninga abazire bombi
baba atarikweza kurunje byahihi hati chance yo kuzara umwana nawe akashanga atarikweza je byahihi ninge byahare ejo nebekanyire ahabo kugira ngo kiryo mu butonde ejo neyo kubanza enamba ya kabiri kuturu kwijana tukura amisho gitu nago okweza kurunje na munonge byahihi kucendera abinje abariyo mu myaka 40 noreba yaza kureba asimu yabanza yagiriza hari ninga yaza kugira eki yashoma so ecyo cyo kuciriza hari nkimanyisa ngo ebyahita kugira takubereba so reba umuntu yaza kuronda izina ryesimu umukasimuke ushanga yanda ngakirize hari ekikwereka ngo ebyahiti yabishoma kurungi so kutwijana tukura twine condition eri kutuma misho gitu gatare ebyahihi tukasigaza okureba ebyahari araho abandi abori kushanga obunda misho gahutara erisho lyawe rutara omwana gwerisho yaba gwacu mitwe kiti aba woriyo mu accident wahutara hatoshanga okiza kukira akarahura kwa ko mwana gwerisho obundo shanga kahengama aza kukaruhengama nchinchi manyisa ngo light eriye inani ngamba yaba nerabo mwana gwerisho gwawe rukuza aha ntango yerisho ningashi aha film yerisho hata neza kugenda nesigana so oshango bundi erisho lyawe rutahweza abo kugira ngo arkahutara arho enamba y'abantu abaru kugira obutahweza kurungi obo buturumuntu gamba ho haza kikuruga omufumbi ningashe yimukura ntugamba araji abantu abo babine araje ya mishu koru kumaro bwire buringwa amisho no gakurya no gasiterera atecho nacho kituma umwana gwerisho gwawe gwazo mushepe tariyo abo kubarohango kuyagu terize ino kugukuba gwine kuza umushepe shoborokye kugira ngo ekerereze cyancera bamu kigendeje kize ahantango yerisho so abantu abakubabine araje ya misho wamara obwire buringo rwire araje ejo bundo kabura kugira guriza kurungi na munonga hakazamo kusiterera munonga misho keyagura obumwe no hendera omwana gwerisho gusiskire hatoshanga otahweza kurungi abo kubana guhinduka shape ubundi guzimba ubundi guhengama hatoshanga ngo light yane yarabamu terikuza kwika ahe kubire ne kakurungi haza ushanga otahweze byahihi ninga ebyahari aho ntananye ndakubuza ekizubwecu uyu muntu kakuba kine twina abana bato nko kutwagamba abana noshanga batakweza je nabo ibintu byahine byahare twina abantu abijana bakura barimo abagurusi n'abakikuru namwana neminyeto ekintu ekinjija kibateganisa kitana impact yo kushanga ngo tokweza je byahihi kandi tokweza je byahari wabare munonga nko kunabashobora kuchondoza nkwereka ngo omuntu omwe omurubana currently tabarkweza haza ukundo kuchondoza okwaka kasibwe kugira ngo twaza kuko mwako gwe2050 2050 omwe omurubabiri that is 50% y'abantu nabaza kubabine ekizibu cyo butahweza ebyahihi ninge byahari haza ekikine impact mpango munonga niza kubanzana n'abana abana aba omugasho gwabo ningira ngo mukuru munonga no kuza omwishomero bakega bakahindura nyensya yabo na neyitu so konko mwana kwari kubata kweza ariyo mu kibina nikimanyisa ngo kwega kweye kuza kutabonera so oshanga ngo omwana na nyensya emirimo imwe harihe yatarakore ahabo kugira ngo takweza ecyo kureberaho mwahurira bakurukurutinga y'abantu kuza mu forces nababane bena ngo benohweza hari HPM ecyo bakwikaho waza kuronda driving permit kwikirizwa kuza amahanda haruguto kuvuga motoka hine HPM ecyo kweza ekiragirwe so umuntu okuba atarikweza umuntu mutonko ogwe atarikweza nkimanyisa ngo tarashome yazo mu kibina tarayetegereze ebyabandi barikwega na nemirimo yarakore neza kucendera ahabo kugira ngo tarikweza rero tukizo mu bantu bitu bakuru nitwe tinemirimo eri kwetenga ngo umuntu ahweze kagiro mu murimo gwawe no gwa computer oyine kuza kweza ebiri aha computer
ningo umurimo gwawe no gukwegesa yine kutebekanisa ebyabana barashome so eco nicyetenga ngo obe no hweza kurunji munonga hariho no kucondozo kundo kurukwereka ngo accidents zimwe eziri kuba aha mihanda yitu niziba zirugire aha bavuga bebyiruko bundi kushanga ngo tubari kweza hazaba atari kukimanya umuntu ushanga Yesu navuga nebishanirizo byo kuvuga konka empweza yeye ehindukire kuyahi yabo ni permit so atecho noreba ne kintu cyobuzi bumunonga kushanga ngo umuvugi w'ekirwa atari kweza kurunji ariho kindi obunde kitumere nebintu ebyaye yongera butahweza kurugiriro butonde bwitu okutuhangirwe amisho gitu gakabire garya go kureba ebingi ebyahare kurugirira uko umuntu yatonzirwe nahiturugire umurubashwe nkuru nabashwe nkuritu emirimo minje yabireturaho ekaberye yo kureba seri yaba no kurisa yaba no kwiga yaba no kuhinga norebe byahari konkate mirimo ekahinduka umurimo gwawe nigwetenga maybe kushtama ha computer umurimo gwawe nigwetenga gukora ebyahihi so amisho bwiteberebe nutukora munonga emirimo eyahihi eyitweta niya work okushoma okureba otuntu tuke so aza eco naco kukikozerwe kumara obwire buringwa naco okucondoza nkwereka ngo naco cyongire aha namba y'abantu abaro kugira obuzubu na namisho omukweza ebyahihi ninga ebyahari abale mnongo mrebu atari westi kando shitino program mshaho wa mhereza wende Olivia Kamsime nyine Dr. Asaf Byamugisha mshaho wa misho ntugamba nshonga yo kushangangwa mishaga omisho gawo kureba kwawe to kweza je bintu ebyahihi ninge bintu ebyahari ngo kuyatushoborera abantu bingi bine ekizubeki kando bonero bumwe wabumanya wareba umwana wawe yatandika kukwenjeza ibo mushomesa wareba umwana atarukweza jarubaho n'ikirunju kugira ngo gambe no mzirewe narisho mzire niwe utahireho mushaho aho kandi abase kuba nayongera koreka tuze omukahumuro ntujagaruka n'ibindi nyamwinji utarga atayari west. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Kahumrako Kantrium program omshaho wawe omhereza wendi Olivia Kamsime nyine Dr. Asaf Byamugisha omshaho wa misho kanda hirware lyambara Regional Referral Hospital areka tugumize mukana twenda kumanya ekikushako cyabire aha muntu nabasa kuyambwata nabasa kutungata objanjabi so omuntu ariyo kwe na program eji akarebera bonero buha okugira ngo abase kumanya taza misho ganja gabasa kubagine mu kizubu icyo kushanga ngo maybe omishaho tindije kweza je ninga ndio ninyirira kushanga ngo nanyiniza kwanta kweza je bintu byo misho ninga she bintu byahari webare munonga reka ntandike na nabana abana nko kutwabashobora nabone basa kugira ekizibu oshange omwana atakureba ebyahiye hazo bundi atakugambira ati nyowe ebyaharete nabireba ninga exactly abore kugambira umushomesa atari bahote nareba so ko kubonye no mwana ori muzire ninga ori umushomesa ukareba omwana haza honko mushano bundi noreba na iterisho rumwe nageze honko kwenjeza eco nkibanche manyisa ngo omwana ogwe tari kweza kurunji ejo ne namba yo kubanza namba ya kabiri oyino mwana noreba yanda kugira eki yashoma yaba nareba mu katabo yaba nanda kugira ekintu kiyayetegereza nakisya munonga hihi amisho eco nchinchi manyisa ngo omwana ogwe nawe tari kweza
endijo namba ya kashatu washanga omwana obundi erisho nirara na muno munonga hazaho mushana noreba erisho narita noreba erisho nirara emiziga ekyo nikibasa kumanyisa ngo omwana ogwe atari kuhweza kurungi. Rero twaza mu bakuru ite abari kuhweza ningashi abari kwetegereza kushoborera ekikubasa kutubaho. Omuntu no basa kushanga yatandika kureba urwanyanya eiza kureba ebyahihi areba biri bitari kurebeka je ninge byahare ushanga tabihweza, so kushanga noreba urwanyanya ejo namba yo kubanza. Namba ya kabiri kushanga obundi ebintu watandika kubireba bibiri nekintu kimwe konkiyo ko kuza kukireba oreba biro bibiri hata ekyo ntumanyisa ngu amisho gawe tagari kuheza kurungi. Abamwe noshanga emirimo yo kureba hihi yatuteganisa kaje wakureba asimu eri hihi ninga wakushoma ekintu kiri hihi hatoshanga wamara waterwa umutwe bwanyuma noterwa umutwe gombuso ubundi ohurira nkamisho nigashashashasha nigaremera na muno munonga wamara kukora ejo emirimo ya hihi hata ekyo nikibasa kumanyisa ngu amisho gawe tagari kuhweza. Okuhweza okumara obwire buringwa oshanga erishe ritari kuhweza rya cyama, so oshanga omuntu yazirwe kurungi ari kuhweza amisho ge gaterire kunka omuntu baba bari aho bareba yagirirari aze ekyo nakyo nikibasa kubaho aho kugira ngo erishe ryo ryaritakweza. So erisho ryaritakweza ryo mwanya go kuguma amisho gona nigateba nta kintu kimwe noshanga erishe rimwe ryagira bata ryareba rubaju ninga ryareba omunda munonga ahabo kugira ngo nironde cyo kureba teri kukireba je. So oshanga omuntu yagirirari bwanyuma kushanga ngo omuntu yatunga obuzubobu numuragurira mutaka nabasa takutunga obujanjabi okugira ngo kanda gumina arebaje. Webare munonga abantu abino obuzubu obwo butarebaje ebyahihi ninge byahare tukugira ngo nendwara ansya apana nendwara yakare na kare eturaho abantu obundo shanga batari kweza kurungi. So arihe miringo yacyondozibwe eri kuyamba abantu abatari kweze byahihi na ebyahare. Niza kubanza n'umuringo go kubanza umuringo go kubanza kandi ogutukureba nugwanguhira munonga abantu n'umuringo go kukozesebera hure nkoko nabashoborera erisho ryitu aka ugo mwana gwerisho nakona karahuri akuruhanga yatuhiri na no munda rwagato mwe hari yakanda karahora kutweta lenzi. So light ninga shechererezi kuchukurabo muri yo gumwana gwerisho kinama kigaruka kirabo muri yakwa kutweta lenzi then hati kitama kurungi ahantango yerisho ninga shi film yerisho eyitwa yeta retina. So abantu abakuba batakweza kurungi light erukusigasigana ebyahi batakubireba ninge byahare batakubireba kuba ari kutukirira hati tukozesebera hure nimanya nko kuwacyanjura kurungi abantu bingi nibajwarebera hure mwabarebere haza ebirahure ebyo nibabirumu ekitweta lens ningashi byine obushoborozi bwo kugira ngo light yaberabamo nabyo nibyinika light ejo hati bikuyambaho kugira ngo light yanesigasigana ningashi ebiwanurebo bundo takubirebaje hati ecerereze kikubirugamu hati kigenda kinamaje kiza ahantango yerisho ayituru kucenda. So nugwe muringo mukuru ogutwine abantu abinje numanya ngumwiziro mwirwaro tubahereze birahure nangwa abamwendeba nababyeganya munonga konka ebirahure bibantumwe omugasho gwabyo no kugira ngo biyambeho light ejo eyiname kurungi eze ahantango yerisho ebirahure ebi bicondoziwe kugira ngo ogwe nugo mugasho gwabyo. Abantu abamwe kinkureba bakobitinaho abamwe no batekateka mu mebi byaza kushishamisho gabyo hazanyo kuba kungamire nshonga nkejo mbagerageranisa na no mugurusi ningo mukikuru oyinami ninga shota kubasa kutambura kurungi hazo kamuhereze enkoni abamwe nabanga no kwate enkoni kugira ngo bakumwete mugurusi ningo mukikuru
konka na wakwate ngo nejo yese neza kweraho ubundi rubate kurungi ubundi utakayetera hasi konka te kuza kukuzibera kukura wacenga so eberahure na twabikwereza twigira ngo nibiza kuzibera amisho gawe ubundi kweyongera kukura abo kuba changes zimwezi ningashe zikutuma tutaweza ezimwe nizuruga omukwija obwire no amisho no gakura so omugasho gwa right gweberahure I mean no kugira ngo bituyambeho light focusing kurungi konka butosherisho naryo nurgumiza muri generator rukora oshanga nango berahure byo byahindurwa abarukozesa berahure ibintu mu kimanyo mu ko kumara nko mwaka no bikozesa hatoshanga wijo mu irwaro hatushanga ngo maybe amane agubyine hatiga kuyamba abo kugira ngo erisho ryawe ubuzubu bugashire bwagera bwaye yongera konka bwaye yongera abo kugira ngo Yesu no burwiro bwine no burgomu kukura ningashi omumirimo yo rukora nko kutwata abashoborire so eberahure kutari kugira ngo nibyo byatuma amisho gawe gahinduka so oyihire heberahure umuringo gundi gurumo kushemezebwa abo kuba koko nabashobora rensho ngeze mwezo kushanga ngo maybe akarahure kawe kine nkojo ningo hutire nico utari kurebera kurungi so obundo shanga ngo omwana gwerisho gwaba gwine nkojo haro kushemeza ubwo kugira ngo inkojo yejo yeyizane basa kwihwaho ninga tushemeze tukwereze akarahure akandi akerisho omwana gwerisho gutweta konia nkoko kuri umuntu ngo bamudonatingire ensugo yawe te kucencura bakwensiga ndisho so obundi nakarahure kawe kukarukuza nke nkojo mpango munonga ukashanga ngo tukakireba kurungi aroho okushemezebwa okukwiya wakarahora akakine nkojo tukakwereza kandi karugire omuntu dijo kadonatingire so enshomezejero ni kizibu kiri hakujwara glasses zinerenzi kandi amisho gawe takagace bize kumanya ekizibe kigine ningo kashanga gugatine kizibu konka ukakwata garbinde zine lens ukazjwara webare munonga so eberahure byine bikabingi munonga leka maze nebye batembeye ebitukushangwa amahanda ebitukushangwa mu maduka ubwiro bwinje byone biba bitine lens kandi tuzeta nka shades ningashi just eberahure byo mucucu nangwa ruhona nebinde berahure byo kushanga aba bakweldinga bakujwara ebikukinjero go light ejer kuruga ahaba kose byoma so ebyo neberahure kuba bitine mu lens byo kukinjira omushana byo kukinjira omucucu byo ku just byama byo kujwara betara kugira ngo biri mu lens rero eberahure bite bitwerezo mu marwaro agamishu eberahure byo biba biri mu lens koko nabagambera tikibonire ku rugaha yokaza umudugo kabona eberahure ebiri mu lens ukabana byo wabijwara because koko nakushoborera omugasho gweberahure no kuyamba herisho ryawe reka focusinga je right aheshemire kuba neba neka so lens ejeshemerere kupima ekongera ahamani gerisho ryawe so otakajwire berahure be bya lens no kubanza twakora test tukamanya amani gerisho agarukwingana gati iwosigizeho agarukwingana ki ninga light ejer kusigasigana enshonga neha no yetenga lens yamani garukwingana ki so nazo lens zine amani gatarukushana so nobo yine kubona exact kugira ngo eyambere isho ryawe ebishane bitwende urebe bize honyine otherwise wajwara ebyina man minje nabwe style ninga man make nikimanyisa ngo nabwe style ebishane bizagumana bikora ki nibisigasigana either bizenyuma yerisho ninga bizo bibore kwika ahibine kwika so oshange nabwe bitakuyamba yes Dr. Tukuhendera twenda kumanya amisho gitaga gakabasa kuba hogata tukagarinda kugira ngo tutakashanga ngo mbiri wo misho tuturukweza ibintu ebiri hihi nitwe ninga tuturukweza ibintu ebiri hari nitwe webare munonga echo kubanza kikuru kandi
kwe ekinkwenda ngu obundi abareba program egi bamanye no kugira ngo buri muntu ayine kushikirira omushaho wa misho ukamanya uko uri kweza habo kuba enambe mpango eyo kutuma tutahweza kurungi eri omubutonde bwitu eri omukukura so iwe muntu weno ryokwe genda orebe omushaho wa misho haza ko kutukirira mu marwaro ntuntu enangu tukebere burisho oshanga twakingarira rumwe hati tureba erisho ryawe rya buryo n'uruhweza rita then tukingar rya buryo turebe rya bumosho n'uruhweza rita haza hati tumanya ngo erisheri n'uruhweza kurungi n'ingeri turikweza kurungi so aho niho biri kutandikira ogundi muringo ogutukubasa kurinda muje amisho gitu no kureba ngo twagumana tugaruhusya aha mirimo eyi garukukora gogo nabashoborora umbuhangwa bwitu erisho neribaruruhukire waba norebe byahari eco nyenda abantu bacetegereze waba noreba buseri waba noreba hanga haro wirembo waba noreba hareho erisho nibwo kuba ruruhukire konka ko kuba oriya habyahiho oriya simu oriya computer erisho hati neribana rukozesa amani mingi munonga kusinga okureba hari so eco kitumana nanda kukwata kace aha mirimo eyahihe yiturukozesa amisho gitu abantu abingi nimukimanya ubwiro bwingi nibamarasimu kandi obundi oshanga cyarugamu obuzibu aha kweza kwitabo kuba misho twagakozesa munonga tukurebe byahiye so garuha juba hatoshanga bwija kuremwa kweza ubundi utakashikize emyaka turi kutekateka ngo ubundi nago bwijana garuha so emirimo yahihi yesi mutugikora abo kuba umwe niyo mirimo yitwine konka nyenda kubashoborera akakoryo akuturi kuzagumana tukozesa kuruhusya misho bwitu so wagumana ukore emirimo yahihi kumara edakika 20 nikiragirwa ngo amisho garuhuke ho gazombureka wamare edakika 20 haza bureka ya misho no kureba hari so kagire ngo waba ori aha murimo gwahihi waba no bazira waba ryase muhine byo rukukora aho edakika 20 reba umufuti nka 20 deno mare second 20 uri kureba aha byahari eco nikiruhura amisho gawe second 20 zonka eco bundi kukirukurema kagire ngo oryo mu kishenge kifunzire no basa kukomezaho second 20 abo kuba eco nikituma amisho gagera gata garuhukaho so akono ko kakoryo ko kuruhusya amisho gitu kugira ngo tureke kugumana tugakozesa munonge byahihi kandi tukabura kugabanjira abo kubecho kukirukubaho ushanga twagarusya ubundi nyensi yagija kuremwa kweza ngo kutwakubira tucetekateka yes babare mnonga gumana twine kurgayi twatanjira shasha tu nestweka ezomchoro tuba turi habura kabiri rizoto atwinesho ngito antugambaho umuntu kubaryaho ukashanga ngo takweza je binte byahihi ninga takweza je binte mukuba bimurahara umushaho yatugambesha inshukuru mnonga ngo butosha tuguma misho gitu nago tugahereza hecumuro wabo ryaho kakore binto bwire buringo byahihi ore base kwika umwanya urebe binte byahare kugira ngo kibase kuyambaho amisho gawe ikindi no basa kumizaho kace kandi shukuru munonga no kurebeka ngo twatahira bashaho utahira mushaho wa misho bakweta optician ukurebeka ngo kandi wasa kuba no cebera isho ryawe erindirebaje den ubashanga gine ekizubu ubase kuyambwa bucirikare abo kuba ikinte kikuba cabireho cyo tubakakizibira konka no basa kwerwaho ukugira ngo utakayongera kandi ukashanga wa stage batari kubasa okuyamba program no mushaho wawe kandi kusubwaho ekitongere echa National Medical Stores ekitongere kiri kujunanizwa kujanjaze mbazi umwihanga ubwo hatiza a website yabo ubanzo rebe kandi mbazi yaba yashikire umcyanga cyawe kandi n'ikindi no kugira ngo base kutunga kurungi obuhereza nabandi Olivia Kamsime reka turebane urakabe rukwija ishahanzo zumwe shayishatu nectweka izomchiro barare kurungi program